Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн күнүгө ишемби 29 май 2021 жыл. Биз Сокулук мал базарындабыз. Ярмарка башталды, караңыздар. Чүйөрөнү Сокулук мал базарында ярмарка башталды. Ушул кочколордон башталды, тартип. Assalamu alaikum байка. Алейкум ассалам. Жашы кандайбы кочкордун? Не порода айтыңызчы? Жашы 2 тиштер бул. Экөө тең 2 тиш, э? Экөө эле сиздики же наркыдасыз? 1,5 жаштар. Бул экөө анан тете кара үчөө менен. Үчөө. Так, породасы Афган. Афган породасы. Жашы 2 тиш. 1,5 жаш. Так, караңыздар, мындай алган куйруктар. Афган породасындагы кочкорлор. Мына үчүнчү. Бул да Афган. Дейт. Бул да Афган да порода. Афган дейт. Мына койчу кой, ак кой. Кыргыз кой менен улан кой аралашкан дейт. Кулак вообще эле чоң экен, караңыздар. $150.000 Ти карай. каштаны эсепте. Каштан 150.000. 150.000 кетти эле кандай? Кетти ала. А булчу? Буну, короче, 500.000 бербей койдум, 1 миллиондон. 500.000 бербей атасыз. 1 миллион деп атасыз, мына? А мынанчы? Бул кочкорду. Бунун базы чыккан жок. Базы чыккан жок. Булардын кличкалары барбы? Тегинин каштандын. Теги каштандыкы Кандагар. Кандагар. Бою, веси, жашы кандай деген? Аз барып кайрадан көргөзөйүн. Немесин, весин билбейбиз, бою аз ченегенде 95 чыкты да. Холк деп коем мына жерине. Ал 95 та бойлору. Наркы, холку, бою 95. А, ачы, колту. Колту тартылбайт, бою эле тартылат. Бою эле тартылат. Жакшы. Веси 120 чыгат го дейм. Вестер 120-125 чыгат да. Жакшы, мына. 1 Телефон номери 0701 06 04 60. 06 04 60. Токтогулдан келген ал кочкорлор. Жакшы. Караңыздар, бир 150.000 сомдук кочкорду бир көргөзүп коеюн. 150.000 кетиптир мына кочкор. 2 тиш каштан сет ушундай болгон. Мына экинчиси. Кочкор, кара кочкор экен. Бул кимге карайт мала? Азыр эсин табабыз булардын да. Бул канчалык болду экен? 4 айлык. 4 айлык, а? Не порода? Местный, Арашан. Местный Арашан. 4 айлык. Ургачы ошондой му? Эркек. Кочкор, а бунусчу? Эркек. Бул да эркек. Көкө тең. 4 айлык экөө тең, Арашан. Канча суротасыздар бу? 50.000. 50.000ден. Болор жери. Жакшы, мына караңыздар. Бул кулагын эсептеп көрдүңүздөрбү? 20. Бул линиясы кандай болуп калат? Легенданын неберелери. Легенданын неберелери деп байке. Каяктан келди ошондо? Чүйдүк Сокулуктан эле, местный. Телефон номериңизди айтыңыз? 0555 0555 10 29 10. Караңыздар мына. Ушундай болгон козу кочкорлор, он тартайынчы куйругуна. 4 айлык дейт байке. 50.000ден сураптыр. Олор жер. Телефон номерин айттым, ушул номерге чалсаңыздар болот. Мынакей. Дагы кочкорлор Афган породасына. Ассаламу алейкум.
Afgan poroda. Жаш қандай бұлардың тіштері? Жашы қандай? Қанша жашта? Год? А? Года? Да, год. Я не знаю. Это Не знаете вы? А что просим? 200 тысяч. 200 000 сом дейтін. Айын? Его не знаете? Тоже 200? 200 000-ден сұрап тұр бұлар. Афган породасында қошқорлар мына. Қошқор. Ассалаумалейкум. Қанша тиш бұл ке бұл? Жашы қандай? 5 жашы. Қанша сұратасыздар мұға? 10 000. 10 000 доллар сұрап тұр мына байке. 5 жаш екен. Я. 194 килограмм салмағы дейді. Породасы арашан. Қаяқтан келді бұл? Тоқтоғылдан тоже. Құлағы қандай екен? Бойы қандай? Стандартта. Бойын өлчедіңіз бі? 1 метр 2 сантиметр. Весі 194 килограмм. Бұл азыр выставка ярмарка бойынша. Қайсы жерде таразы тартылды? Қайсы линия болып қалады екен бұл? Соқуқтан әлі? Так, телефон номеріңіздерді айтыңыздаршы. 0509 71 63 деген номер екен. Кличкасы не болды екен? Аты бар? Я. Тайсон. Тайсон дедіңіз? Тайсон деген қошқор мына. Қараңыздар. 5 жашта 10 000 доллар сұрап атауыз дейді. Тоқтоғылдан келіп тұр. Арашан линия. Породасында кешіресіздер. Так, жігіт қанша сұрап атасың бұға? 5 000 доллар. Так, қараңыз. Қанша тиш бұл? 2 тиш болды. Жаңа әлі 2 тиш болды? Жақшы. Бойы қандай мұның? Бойы 97. 97? Аха. Құлағы че құлағы? 22, а? Қараңыздар мына. Құйрығы. Ондай болған. Қошқор. Мордасын бұл. Телефон номерін айт. Телефон номер. 0501 00 60 36. 5 000 доллар сұрап тұр, мына қараңыздар мына. Веске тартылды ба? Тартылған жоға? 2 тиш. Мұнайға дағы бір арашан. Ассалаумалейкум. Қанша сұрап атасың? 15. А рост байке? Рост. Метр 3 мерили. Метр 3 дейді. 1 метр 3 сантиметр. 15 000 доллар. Қанша тиш байке бұл? 4 тиш екен, 2 жаш. Веске тарттыңыз бі? Жолмай болған. Қошқор мына. Құйрықтары 4 тиш дейді. Вес. Попасть хотел, елки-палки. Не мог. А сейчас думаю, тайская. 153. Қаяқтан, Бишкектен келді өзім, да? Телефон номеріңіз 0507 25 57 57, ақыры. Şu номерге çalsanızlar болады мына. Шундай болған қошқор. Так, ассалаумалейкум. Сау болғандайсыз? Сіз қанша сұрап атасыз? 3,5. Қанша тиш бұл? 2 тиш. Бой, вес.
2 жашар, 4 диштейт байке. Boyu qanday? 94. Vesçe. Ves tartelekse. Qarаңыздар. Ушундай болгон кочкордун. Буйруктарын зеркальный. Каяктан келдиңиz? Алып келдиңиz? Каяктан келдиңиz? Я. Дача судан келиптирмин. Telefon numarаңызды айтыңыз ана сразу. 0501 33 20-23. Ушул номерге чаласыздар. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Qanchadan surab atasiz sen? Yaşı qanday aytыңыз sen bana. 2 жаш. 2 yaş. $10.000'dan surab atır. Живой вес 170. Boyunca boyu. Metr. Kulakları qanday ekan? Ya baka. Kulağı. 21-22. Parodası 2 жаш. Paroda. Paroda. Kırgız Araşan. Kırgız Araşan. Жақсы. Олар ушулар түшкөнбү? Козлар. Мына ушулар козлар экен. Ошол эки кочкордун. Экөө тең бирдей да ошондо. Өтүп кетейин жигит. Көргөзөйүн мордаларын. Мына. Азыр тартам биядан да. Мындай болгон кочкорлор дейт. Байка, telefon номер айтыңызчы. 0708 0708 330 330 331. 331. Ушул номерге чалсаңыздар болот мына. Ушул кара кочкорлордун ээси. Каякта турасыз байка? Каякта турасыз? Кеминде. Кемин. Көрүшөт окшойт мындай. Муну көтөрөт го. Assalomu alaykum. Так, мына канча сурап атасыздар чоң кочкорго? 3. Жашы кандай мунун? Августта 2-ге чыгат дейт мына. Молодой? Молодой. Наркы кач? Сар. 2 жаш. Канча сурап атасыз? 80 деген кочкор. 80 деген кочкордун прямой баласы. Так. Могу үчөө козлар. Үчөө. Токтодан. Ток. Канча чыкты Лесия? 3 айлык, 4 канча чыкты му? Вес бойлору кандай мунун? Монуку 96, меники 93. Веске тарткан жокмун. Веске тартылекс. Бойлору 96-93, а? Мына каштан козу жакшы экен. Канча айлык бул? 3 айлык коз. 3 айлык. Канча сурап атасыз ба? 40 миң. Мына кызыл кача? 45. Бул канча айлык? 3 айлык. Мында 3 айлык. 3 күн. 80 неберелер. Чоң кет. 80 деген койдун неберелери экен, кочкордун. Телефон номерди айтып коюңуз, каяктан алып келдиңиз? Беловодскийде. Беловодский. 0550 0550 61 0852. Ушул номерге чалсаңыздар болот мына. Кочкордун ээлери. Бул жерде ургачысы жок азыр, а? Жок. Жалаң эркек. Олар да эркектер экен. Канча сурап атыр бул? Наполеон. 40 миң сом. Канча айлык бул? 2,5 Канча ай болду ушул? 2,5 ай. Наполеондун баласы 2,5 ай. 40 миң сом. Мына кочкорлор. Так. Так. Ең чоң кайсы мыналык жета? Канча сурап атасыз буга? 130 миң. Канча тиш? 3 жаш. Бой вес кандай экен? Ой, веси 155 чыкты, бою 97. 98 бой, 157 вес. Вот. Assalamu alaykum.
Yakta kim? Assalamualaikum. Qanchasini otasın ha? To'xta ol. Ya. 500 ha? Qancha tish? 5 yaş to'g'ri. Tak, qanday liniya? Qaysi liniya o'qib? Ha, aka. Liniyasi qanday? Hay. Qarashandan liniya. Ves roz qanday tartmadingizmi? Yo'q, tartgan yo'qmiz. Ama qo'chqorlar-chi? Qo'chqorlar tetiği 1 yaşlık. Bu 4 yaş, tigi 5 yaş. Ular qanchadan so'rayapsiz negiz? Tigi 2, bular mingde qolganlar qizillar. Bundan turg'izayna. Tur. Xush. Mana arraq turadi-ku. On ves, bayka, ves roz qanday ekan tartdingizmi? Ves tartgan yo'q, rost 1 metr. Rost 1 metr deydi. Ves tartılıb otdur. Qulog'i 20 chiqib qoladi. Shunday olgan qo'chqor uzun. Yaxshi. Уже ertangi воскресенье bozor boshlanib turibdi. Assalomu alaykum. Sizlarga qarayib. Bu yoqdan sizlarga qaraydi. Voyga mishayt etmeyin endi. Telefon nomerini aytib qo'yamiz endi. 507 0507 577 577 009. 009. Şu nomerga chalsangizlar bo'ladi. Bu qora qo'chqorda sizlarga qaraydi. Qora va qizillar. 5000 bor. Qaysisi eminda? En qimmat shu qiladi shunda. $5000 deydi. Yo'g'on qo'chqor. Uni ves rost bilasiz. 98. Ves Tartgan yo'q. tartgan yo'q. Tartilgan o'sha. Aralar yo'q, tartgan yo'qmiz. Ha, yaxshi. Bular qancha tishlar bular? Bu nima tish chiqadi aytadi-ku, 1 yoshliklar. 1 yoshliklari. Borda o'sha Urg'ach. urg'achi. Qanchadan so'rayapti ekan bu? $800 so'radi. $800. Tak. Erkegi yo'q bular orasida. Qaysi yoqdan keldi bular ham? Qaysi liniyaga qarab? Göldan keldi. Assalomu alaykum. Qanaqa yaxshisiz? Qanchadan so'rayapsiz? 800. Liniyasi qanday bo'lib qoladi bular? Ya. Madan. Madan degan bor urg'achi 1 yoshliklari. Qantaq nadan chaldim liniyasidan ekan. Sho'an qo'shqar. Ya qayerga ketdi tegi aka? Telefon nomerini aytib qo'ymaysizmi? Tak 0704 mana shularning 92 92 43 43 70. 70. Ушул номерге чалсаңыздар болот ушул. Ургач токтор. Кубан деген aka. Ушул токтулардын ээси мына Арашан пародасында койлор. Ургачы. Оны билбейсизби кимники, кандай, канчадан? Бул да ошонуку үчөтөт. Жаштары кандай? Вейс, Роз. Бул 3 жаш дейт. Булар одногодка. 1 жаштан бошонуп кетти. Канчадан сурап атат буга? Штуканы могу. Адити карагачы. 4 тошко, 4 тошко. $1000 сурап тур, $1000. Мына экөөнүн 1 жашы. Вес канча экен? Вес. Билбедиңиз, тараза тартылады? 100 канчада аткан булар? 117 да. Бойлоручу, бойлор. Билбейт экен. Бойлорун билбейсиз, а? Метрди көп болуш керек. Метр. Примерно метр, а? Ушундай болгон страшный кошкорлор мына. Мына урачы кызлар кошкор. Assalomu alaykum. Kimniki bu? Qanchadan so'rab o'tasizlar? Возраст какой не? 3 года. 3 года. Вес какой? Вес? А? Не мерили? Рост? Тоже не мерили. А что просим? 100 тысяч. 100 000 so'rab turmi? А который этот
Матки. Çok По розмер. 45. А? 45. По 45, да? 45 миллион. А линия какой? Линия не знаю. Кораблевский или как? Точно не знаете, да? Это дядя просто. Тайкен бияқта жүреді дейді. Так, мына. Инстаграмға үшінтіп шыққаны шол Nissan. Ассалаумағалейкум, кімдікі бұл? 10 000 доллар. 10 мыңдан бе? Bir yaşlı. Бары бір жастықтар екен, а? Ушул именно, ушул бір жаш 10 мың сұрап тұра, жоға? Сондай ба? Ой, весі қандай екен мұнда? Весі қақта қалды? $10.000 дейді. Şu kaşarlarda. Тайсон. Год 3 месяца. Тайсон. He? At Тайсон. Да, Тайсон. Tayson'ın babası eкен. 1 yaş 3 aylık. 1 yaş 3 А месяца. вес рост Не замерял, не взвешивал. Сейчас ребята взвешивают, замеряли 95. 95. А что просим мне? $6.000, а? Так. Мына екіншісі бұл. Это $1000. Сколько Год лет? 3 месяца тоже. Тоже год 3 месяца. А бuna kaç mı? Bu 2 года. 2 yaş. $6.000 дейді. Рост Рост где-то метр и возраст 2 года. Ассалаумалейкум. метр. Требует 2 как жылдық екен. Лавкана сколько просите? А тот, который лежит? $10 000 дадут. 10? Год, да. А мне подними-ка тут 1 год и 2 месяца зубы, сейчас только меняют зубы. Меняет. Тиш алмашат, тиш шығат тұр, бұзып. Бұл да Тайсон линиясан, да? Не, это ёба. А? Ёба. Ёба? Қараңыздар. А уши сколько там сантиметр? Замерял, не замерял. Вес Вес тоже не замерял. Рост метр 2. метр 2 дейді. 1 метр 2 сантиметр дейді. $10.000. Телефон номер скажите тогда. 0557 0557 85 85 80 80 00. 00. Вот там 0555. рекламный щит есть как раз вот Рошан. Вот. О,